Vijesti. Danas ću muslim prevladavati umjereno, pretežno oblačno vrijeme. Na jugu zemlje uz malu domjerenu oblačnost. S vama je bio Branko Klubička, vi slušate BH Vijesti. Do slušanja. Sport. Danas će na Biljinu polju odmeriti snage reprezentacije Bosne i Irske opštjenije sa stadiona Delic Paho. Poštovani gledalci, dobro večer, evo nas slikom u Zenici, stadion pun, negdje oko 12.000 gledalaca, s tribina ori, Bosna, sa nama večeras i bivši selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, gospodin Ćiro Blažević. Gospodine Ćiro, kakva su vaše očekivanja za večerasni susret? Pa čuj sine da ti nešto kažem, mi smo jedna jako ozbiljna i jedna jako dobra reprezentacija koja ima kapacitet. Igramo istorijsku utakmicu, sine. Večeras ćemo im pokazati zube i jebat ćemo im majku, sine. Ušao sam ovdje na stadion, meni su skandirali Ćiro pederu, a ne znaju da je Ćiro povalio, treba više nego cijela zapadna tribina. Gospodine Ćiro, vidim da ste se uzrujali, mi se slikom selimo na marketing, od toga živimo, pa se za 15 minuta vraćamo ovdje slikom u Zenicu. Do slušanja. A sada marketing. Neki kažu uzmi kalci, uzmi magnezije, sa mnom je lako, ja samo pijem kiseljak. To je moja tajna. Večeras možete pogledati crtani u 19:05. Papa je, spasi me! Drso liva, dolazim od vas, sad ću srediti tu ništario.